Muraho ndabasuhuje ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Ndabigereje muri uyu mwanya mwiza w'agaciro. Tubane umwanya muto cyane ariko kandi by'ukuri w'agaciro. Ku mazina ni Dora Genereuse. Twatumaze iminsi ariko twagarutse kubera ko hari cyo Imana yaduhaye kuza kubaganiriza. Imana ibahe umugisha. Nifuje ko tuzaganira ijambo ry'Imana umwanya muto Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 20 cyangwa 20. Haravuga ngo ariko mwebweho nimwize Kristo mucyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Kristo, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka basha mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu musha waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Amen. Imana ibahe umugisha. Nifuje ko tuganira rino jambo, ariko hari ibibazo naremaze igihe nibaza, nibyo nshaka namwe kubabaza, biraza guhura n'ijambo ry'Imana tuza kuganira. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ese kubera iki iyo uri mu materaniro, iyo wagiye gusenga ku cyumweru cyangwa no mu bitaramo, bumva ariho ubusabane bwawe n'Imana buri strong cyangwa bukomeye bumeze neza, ariko twasohoka cyangwa wasohoka uva mu materaniro ugasanga wabaye busy, wabaye distracted n'ibi bintu byo hanze mu isi, ubuzima bwo hanze by'ukuri mu buryo udashobora kuba ugitekereza ku Mana, ufata umwanya wawe kuganira n'Imana, ugasanga uri connected cyangwa ugira connection yawe n'Imana igihe uri mu materaniro. Nabyo ni byiza ariko ntago bihagije. So naracibajije icyo kibazo kubera iki. Ikindi kibazo cyakabaye nibajije ni ikibazo kibaza se kubera iki ushobora kumara imyaka 10, imyaka 5, 20, 30 cyangwa myinshi cyane cyangwa mike cyane, ariko uri umukristo warakijijwe, ariko ubuzima bwawe by'ukuri budahinduka mu buryo bugaragara. Sinzi ko nawe ushobora kuba warabyibajije why. Ushobora kuba narakijijwe nje gusenga, ngira igihe ngasenga, ariko ubuzima bwanje by'ukuri budahinduka nkuko Bibiliya ibivuga, ubuzima bwanje budahinduka kubera iki. Ibyo ni ibibazo nibashije, maze kubyibaza ntangura kuganira na mwe murandasenga, mwe murangira neza wishurirwa muri ubwo buryo, arabinganiriza. Wow, bihindura ubuzima bwanje. I was like yes, wow. So ndavuga let me share, reka naje mbisharinge n'abandi kugira ngo nabo bari bameze nkanje bibafashe. So murabizi yuko ikanangura ahantu yuko agakiza kagizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni igice cya justification cyangwa justification cyangwa gutsindanishirizwa, ari cya gihe umuntu umunyabyaha yumva ubutumwa bwiza, akizera, agakizwa, akemerwa n'Imana. Aricyo gice cya mbere tubisanga naho mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 1 havuga ngo twatsindanishirijwe kubwo kwizera. So icyo ni igikorwa rimwe kiba kirarangira, ni igikorwa rimwe ukaburarangije. Noneho hakaba igice cya kabiri, iyo tuvuye muri icyo gice cyo kwatura gukizwa tukaba saved, tuja mu gice cya kabiri aricyo cyitwa sanctification. So sanctification ariko kwezwa, urugendo rwo kwezwa. Tuba dutangiye urugendo rwo kwezwa, niho nshaka ko tuganira. Ndifuza ko tuganira muri ico kintu, urugendo rwo kwezwa. Ariko mbere ko tuganira reka mvuge icya gatatu kugira ngo nze gutsinda aho nshaka. Icya gatatu ni glorification, igihe no cy'ubwiza, aho ni muri futur, mu gihe cy'ubwiza aho tuzoja kuba. So ngaruke muri sanctification, ariko nshaka ko ariho tuganira aho bukeye. Ni igihe cyo kwezwa. Kandi by'ukuri urebye usanga abakristo kenshi tubastake cyangwa stopinga duhagararira mu kuba saved. Tumenye ko hari ahandi hari urundi rugendo rutureba. Urugendo rutureba ni urugendo rwo kwezwa tuba dutanguye. So ubwo rugendo rero ntibikunda yuko ushobora udafite umwuka wera.
without Holy Spirit we can't, tidushobora. Niyo mpamvu Kristo yaduhaye umufasha, aravuga ngo nguwo azobana namwe, azoba muri mwebwe kandi azobana namwe, uwo nguwo ngo azobafasha, azobigisha, azobayobora bageze ku kuri kose, umufasha. So muri urwo rugendo rero rwo kwezwa, aho ngaho niho abakristo benshi usanga tunanirirwa, tudasucceedinga mu buryo bwo kwezwa bwa buri munsi. Imana idufashe tubyumve cyane. Urugendo rero rwo kwezwa ni umwuka wera wenyine ushobora kuduheza izo mbaraga no kurubamo. Nuvuga ngo with Holy Spirit hamwe n'umwuka wera niwe utwemeza, akatwemeza, akatwereka, akatubwira ngo ibi ni bibi, ibi ni ibyaha, kora ibi ngibi. Niwe noneho udutransforminga, niwe uduhindura, ahindura ubuzima bwacu, agahindura ubugingo, agahindura umubiri, agahindura imitekerereze, agatangura guhindura, agahindura our behaviors, agahindura characters, agahindura. Noneho yamara guhindura, niwe uduhaga n'izo mbaraga zo guhinduka, tugatangura kwera imbuto, za mbuto z'umwuka wera tugatangura kuzera. So nuvuga ngo uru rugendo rero ni urugendo rwiza, mbega urugendo rwiza with Holy Spirit. Rero bene data ndabasaba, ushobora kuba waribajije ibyo bibazo, kubera iki njyewe I don't see that transformation, kubera iki ntabona iyo transformation mu buzima bwanje bwa Kristo. Ushobora kwibaza ibyo bibazo, what should I do? Ese niki nokora kugira ngo naje uru rugendo noneho ntangure ndubemo rwa transformation? What can I do? Nukwemera umwuka wera mu buzima bwawe. Reka mbabwire uburyo naje nabikoze biramfasha. Niyo mpamvu numva ntoceceka ahubwo noza kubisangiza n'abandi. Ubwo rugendo rw'umwuka wera mu buzima bwacu, icyambere cyabaye nje cyangwa nakoze surrending my life to him. Kandi ukaba honest, kuba honest, kumubwira Holy Spirit I can't, kubera ko ari muri twebwe, you have to believe, ugomba kubyizera. Mwemera ndabizi uri muri jewe, kandi sinshoboye uru rugendo, sinorushobora urugendo rwo kwezwa. Ndakeneye ko utangura rero kunyobora, unyobore kubera ko niwe muyobozi, niwe mufasha. Urumva ugatangura kuba honest with him, kuba open, kwa mubwiza ukuri ku bintu bimeze muri wewe, weakness zawe, ukuntu ibintu bimeze. Ubwo buzima rero noneho murabizi, as a Christian of course hari ijwi wumva ari kubwira nyabuna reka ibi bintu, nyabuna soma Bibiliya, nyabuna senga, ngwino usenge, fata umwanya wo gusenga. Mwari muzi ko iryo jwi kenshi uzosanga ari umwuka wera. Hari n'igihe abantu dukunda kwibaza tukavuga se none se ni gute wotandukanya mpemu yera, mwuka wera na n'ijwi ryawe ryo mu mutima? Nico kibazo nahora ncibaza. Ico kibazo uzi yuko the more ryajwi uryumvira, uniho ugenda bitandukanye, ukamenya igihe mpemu yera aganire nawe. Kandi muzi ko uko ugenda wumvira umwuka wera niko utangura kuyoborwa nawe, kuko uko umwumvira cyane niko kuganiriza cyane. None usanga buri munsi agenda kuganiriza, kubera ko none ukura mwumvira. Reka ntangiye example, kurayobora umuntu, uri kuyobora umuntu wamujana ahantu, ukambwira wowe tugende straight, nidushika imbere ndakubwira aho dutaninga, wamugenda ukabona wataninze left, kandi kura muyobora. Urumva of course ambwira no wewe we know, komeza straight, we gusa nyobora, no like nkurikira. Umuntu agataninga iyo ngiyo. So mpemu yera rero nawe aratuyobora mu nzira y'ukuri, aratwereka. Iyo rero utamwumviye, nicagiye ijwi ry'umwuka wera rigenda rimanuka, none uganda uva buke, ariko ugasanga ijwi rya kamere niyo ryagize imbaraga cyane. Reka mbaye izindi example, ugasanga none umwuka wera kamere karakubwira, tuvuge hari umuntu mwashwanye urababaye, kamere kabwira wowe uzogire revenge, nawe uzomwishure, uzomubabaze. Kwemera nakagana kuvuga no mubabarire, igenda ukunguko bireke ubene ukunguko. So ugasanga of course aho ngaho amajwi karagenda kubitana, ariko irifite imbaraga muri wewe niryo riganza. Iri kubwira ngo revenge riri hejuru rifite imbaraga, of course usanga ryo rihari riganza mu buzima bwawe. Rero bene data, nimwemerere umwuka wera ayobora ubugingo bwawe, nimwemerere umwuka wera ayobora imitekerereze yanyu, nimwemerere umwuka wera ayobora ubuzima bwanyu bwose. Zukuri nabuyobora muzoyoborwa neza kandi muzonyugwa.
ariko igihe twemerera kamere ikatuyobora nicagiye duhora mu byaha. Ngaho igihe cyose turi mu mahane, igihe cyose turi mu burakari, igihe cyose turi mu matiku, igihe n'ubango n'ubuzima gusa amadrama n'ubwo buzima. Ariko bimwe mu yaraje mu buzima bwawe arakwereka nimba ari ikibazo ufite, warababaye, umuntu yaragukomerekeje, waragize guta abantu, warahebye ibiki, mwe mu yaraza mu mutima kugira ngo wabarira, yamara akaguza n'umutima wo gukunda, ukabakunda kandi utabakunze kubera ko hari ico bakoze, no just the love of God, urukundo rw'Imana mu mutima wawe rukageramo, ukagenda ukazukunda umuntu akavuga no ibi ni ibiki byabaye, kandi no wa muntu wakubabaje imbuto rero zigatangura kwera. Ariko ibanga rikomeye ni ukwemera kumvira umwuka wera. Ryajwi rero ari kubwira ngo genda usome Bibiliya, byumvire. Ryajwi rero ari kubwira ngo fata umwanya sengera bino senga ukaryumvira. Ryajwi rero ari kubwira ngo reka kuvuga bino bintu ntago bisubaka, ntago ari bizima, ukaryumvira. Urana uko ugenda wumvira niko noneho ryajwi rigenda rikubwira cyane, rikaguha n'imbaraga, kuko niduhuye n'imbaraga zo guhinduka. So ugasanga no kamere ntikigira imbaraga, nta mbaraga. Ndabaye example, nkunda gutanga example, nibyo byiza kugira ngo turusheho kumva. Nagiraga kamere yo kurakara, gusanga ndarakaye. None namara kurakara ugasanga simvugishe wa muntu, kandi nubwo twara tubana mu nzu, like simuvugishe 2-3 days, ariko mpemu yera amaze gushika mu buzima bwanje, mbega ibintu byiza. Kandi umuntu ukagira ngo nyine yakuba cyangwa mwababazanye, ariko umva ndibiri kugera ku mutima, umva nyine umutima cyane kuri wambabaje, mu buryo washaka no kubigeza ku mutima bikanga, kubera yuko mwemere yaramaze gufata ikibanza mu mutima, huzuye imbabazi z'Imana, huzuye urukundo. Uziko mu bisanzwe umwuka wera ndangiza agenda yigisha muri areas zose z'ubuzima bwacu. Ari urugo, nimba uri umugabo cyangwa umugore, aho arahagera akakwigisha gusavinga your husband, akakwigisha gusavinga your wife. Nimba uri umubyeyi akakwigisha uburyo bwo gusavinga abana bawe. Nimba ari mu kazi ukora akakwigisha uburyo ugomba gukora mu kazi umwizigirwa. Ari mu itorero umushumba akakwigisha uburyo ugomba kuragira inama. Nuvuga ngo agenda akora ubuzima bwawe ahantu hose, agenda hakora. Reka ndangize mbabwira gutya, iyo tumaze kwakira umwami Yesu Kristo, ntago tuba tukiri abacu. Ntago tuba tukiri abacu ngo twigenge, ahubwo tuba turi abakristo kugira ngo tugengwe nawe. Niyo mpamvu yaduha umwuka wera rero kugira ngo atugenge, kugira ngo atuyobore. Tuba tugomba kandi kureba iby'inyungu yacu, ibidufitiye inyungu, ahubwo tuba dukeneye kureba ibifitiye Kristo inyungu. Rero ntago turi abacu ngo twigenge. Wemerere kumvira umwuka wera, ryajwi rero ari kubwira, utangura uryumvire. Nutangura kuryumvira, uzobona ubuzima uko bugenda buhinduka. Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe cyane kubasangiza ico mpemu yari yanshizemo. Imana ibahe umugisha, ibashoboze no kumvira. Reka tuje mu mwanya mwiza basengere basabira umugisha uva ku Mana abumvishije. Hopefully ikindi gihe Imana izotugira neza ikaduheza cyo gusharinga, tuzogaruka hano tubasangiza. Reka dusenge. Thank you Lord. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye ko ijambo ryawe ari rizima, ari ijambo rihindura, ribohora. Ndagushimiye Mana ko unshoboje kuza muri kino kibanza ngasangiza ibyo wampaye. Thank you Lord. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye kubumvishije, ndagushimiye kubazumva bose ubutumwa. Ndagusavye Mwami Imana ngo ureke ubushake bwawe mu buzima bwabo, mpemu yera ugenda ukore mu buzima bwabo. Ubaheze imbaraga zo kukumvira, ubaheze imbaraga zo kubana nawe, ubaheze imbaraga zo gusoma ijambo ryawe, ubahe imbaraga zo kugendera mu buntu bwawe. Abarusha baruhure, abagwayi bakize, abatarakumenya bakumenye. Mwuka wera ugenda utwishurire buri munsi utwishurire. Urakoze Imana kutugire neza, urakoze kuduha ibihe byiza by'umugisha. Tusaze tubyizeye
ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha.